Halo guys, jumpa lagi dengan aku di channel Patrick Bisa. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Anda bisa menerima video-video terbaru dari saya. Selamat menonton. Bahaya kok sepi nih. Nganggur ini iki daripada kaca gak nyapu ke. Ya. Kete. Nyapu jaga. Laren dungkulmu sempal lagi oe. Emang bar kondi to? Alah, delok sawah. Lah sawahmu mbok delok enak kok. Enak dengkulmu sempal. Wong sawah kok enak, masamu dipangan piye sawah? Nyapo to motor mbok tuntun? Mbok ki montor kula nyapa. Mogok iki. Tak pancali ra gelem muni kok deloken ki. Tak delok ae ngono iki jajal. Nyak lho deloken. Tak pakne kek kontake. Yo, dah. Wih. Oh, masuk angin ki. Masuk angin. Masuk angin, Mbak nih. Masuk angin nih. Ya wis tak benak nih. Yo. Gawane ngono. Jajalin ah ya. Oh, Enak iya. to masuk angin nih. Noh sedang. Yo. Wih. Sekarang tak benak nih kini motorku. Jadi emang masuk angin. Jadi emang masuk angin, Bang. Saya tak cukup nano nak no. Wis iki tak kerok aneh emang jadi masuk angin. Masuk angin jari kece emang. Tak buka ekek jajal kok tak kerok aneh. Angel men. Jadi semak masuk angin. Cocok ini. Jadi mau masuk angin tak keroki. Tak kei fresh care. Iki gegere to ki gayaan ki. Iki gegere ki masuk angin ki. Ki bener ki. wes ki
ki paling ki. Masuk angin yo dikeroki to, Kang. Wes ki paling jajal tak jajale. Wes. Kontake on. Piye jane? Jere masuk angin. Wis dikeroki. Cek ra gelem muni. Lelah aku gini iki. Ini iki kesel aku. Loh, kok malah turu? Cek gong kena tak benakne. Masa? Nah, Dijak tak slengere. Dia wis mbokane. Tuh tak slengere. Yo. Ora kena iki. lah ya kok ora kena iya nyapa ya? Jadi gua apane tuh? Lah jeremu na masuk angin. Yo tak keroki to. Paka. Lho, lah jere masuk angin dikeroki kok dipekok-pekokne piye to? Piye to lah jeremu masuk angin. Yo tak keroki kok malah aku mbok pekok-pekokne piye to jane kowe iki? Alah, bos. Lho malah ngamuk. Lho malah ngamuk. Lho. Piye to jane? Piye jane cah kae?